Karbi Student Associations Maipu Jameson Timung Aro Tumpen Herangke Mai Kapadupon Koilamati along 10-bedded hospital Kimrang Pon Bomlo Kardom Kachingon Cut News Kelang Araduan Nilibirta Thanbang Thari Sarnong Klase Tangtenon Karbi Prime Time Birta Angton Pen Arjika Karbenglong Hampang Asong Atumke Lamedamai Kapado Hutke Tunde Ate Halaso Mailongke Tanka Longli Dedjike Lapen Karbi Lucharni Asongta Ruplido Lasi Political Party Ta Perere de Lupu Karbenglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong Hangpen Kaningje Aputha Karbi Student Association Jameson Timung Aro Tumpen Birta Mai Phasi Karbenglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong Hangapan Lamboy Pipon Karbi Student Associations Jameson Timung Aro Tumpen Birta Mai Kephahun Karbi Student Associations Aro Nangke Ongaret ke Political Party Alia Phan Karbenglong Thomas Council CM Tuliram Rong Hang Kapathe Ajoksi Pini Lapuan KSA Ro Pli Nangke Mana Lasolong Karbenglong Thomas Council CM Tuliram Rong Hangsi Ataitu Pusi KSA Maipu Jameson Timung Arolong Pachithang Chunbang Muniram Teron Pen Karbenglong Thomas Council CM Tuliram Rong Hang Aphan Lamboy Pipon He said that the KSA, the political leaders of Karbi Anglong are not scared of organizations or not scared of KSA. We would like to tell him that today the Karbi student associations are divided because of the patronizations of political parties like him, like Sri Tuliram Rongham. He is the one who patronized division, who bring divisions among the Karbi student associations. So if he wants a united KSA, then he should stop patronizing, he should stop supporting KSA for their political mileage and for their political gain. And another point, he says that the Karbi student associations and the organizations of Karbi Anglong never attend Karbi Lamet Amai because there is no money, because they are not going to receive any profit, or they are not going to receive any benefit from such kind of program. But we would like to tell our CM Tuliram Ronghang that how could the KSA and how could the organizations of Karbi Anglong could attend such kind of programs when those programs are used as a platform for their political campaign, for their political mileage. So we the Karbi Student Associations and the entire organization of Karbi Anglong will boycott such kind of programs when they use a literary or platform, a literary program as their political campaign. So we will never support those kind of program, and we the Karbi Student Associations will condemn those kind of leaders who demean Karbi Student Associations and who takes KSA as a granted. The Karbi Student Associations are united. The Karbi Student Associations are strong, and the people and the Karbi Student Association will always raise an issue for the benefit of the people of Karbi Anglong, for the benefit of the Hillstrap peoples. We are all aware that the government of Assam and the government of Meghalaya have taken an initiative to resolve an interstate border dispute by initiating a give and take policy. And to oppose this give and take policy, the people of Karbi Anglong and the organization of Karbi Anglong have opposed the give and take policy. But till now, our honorable CM have remained quiet on this matter. So can we assume that our honorable CM of Karbi Anglong is ready to give our land to our neighboring state Meghalaya? So we would like to tell to our honorable CM that Karbi student associations will never agree to give and take policy. And another point number 2 is development. Our honorable CM have always talked about development. But what kind of development he is talking about?
because the development he is talking about is confined to within the radius of 5 kilometer or 6 kilometer radius of Karbi headquarters, that is different. But when we go beyond the radius of 5 or 6 kilometers beyond the of district headquarters Difu, we could see there is dilapidated road conditions and lack of educational institutions and other kind of basic amenities the peoples are facing. So what kind of development he is talking about? Simply painting face RP, it's not development, and simply putting street lights, it's not development. That if the Prime Minister visit Karbi Anglong, then they will submit memorandum to implement Article 244A or autonomous state for the people of Karbi Anglong. But when the Honorable Prime Minister of India visited Karbi Anglong, they are like a toothless tiger, a tiger without teeth. They have no guts to utter a single word on autonomous state or the implementation of Article 244A. But in the public rally in Karbi Anglong, they act like a tiger. They act like a strong man. But in front of the Prime Minister of India, they are toothless tiger. So we condemn such kind of leaders. We would like to tell to our CM Chuliram Ronghang that those colleges and those educational institutions are not given by government of India and government of Assam out of love or out of compassion for the people of Karbi Anglong. Those educational institutions are built or inaugurated by our honorable CM because of the sacrifice of our youth, because of the sacrifice of our 6 arms organizations of Karbi Anglong who have sacrificed their lives for the people of Karbi Anglong. So for that, when those educational institutions are established, then all the seats, all the educational seats and all the employment opportunities should be reserved for the hill-strapped people of Karbi Anglong. Kedamtang jangmipu ni phai inquiry ni pen Karbenglong Autonomous Council adon drilong health and family welfare lapen soil conservation asai kamalong aron de pen voreng ki pi kang hu aputhak potmo teronatum karchisong pinian ni krepho plengtanglo sitame CM tuliram rong hang pen danglok adai ke du vek IEM khonsing rong pi lapen madhuria dhikel phukonatum birta endam de pina Karbenglong Autonomous Council along EM khonsing rong pi lapen madhuria dhikel phukonatum kechok chelong CEM tuliram ronghang tame abe kidunjai ason cheparjan pen piniar nianta Karbenglong Autonomous Council aton rielong obe kimietom vorengang hoi kipi kechok che puthak kachesong thurpa ka phidanta kopia pochi dokli lasi non ke wang jilanga por sitame non ke dobom asorkar atumke rara kisung alam kachini ji lapen keklem piji puke Halloween alamlo pi aso asa kuli pi chok chi ma pu kon ni tum baklang pu la se dak ke baklang kon pharmacist long one post staff nurse long bangli health educator long inut ophthalmic assistant long inut radiographer long inut laboratory technician long banghini LDA long bangathom surveillance worker long inut lapen storekeeper long inut lapen night guard long inut angke alang litung total ke paklang post ke 16 post mane trade rock post paklang kono paklang kono rapi sakuri iti apor bangke pharmacist long bangpho staff nurse long bangpho health educator long banghini ophthalmic assistant long banghini radiographer long inut lapen laboratory assistant laboratory technician along Bangkethom lower division assistant along Bangkli surveillance worker along Bangkli storekeeper inut lapen night guard Bangkethom hotel post non pitudat bangai tipi por bang tongke pan pitudat lo lapen isi mang gumi alam tu imang gumi ke dak pharmacy along alang limen ke bor iming leng
la boriming leng ko registration number la lo alangli sakuri ki palong po na porhut alangli la so registration number si jipi ho boriming leng ko lo registration number ke 17004 angke lan lahen lo Assam Pharmacy Council long.com ulong lang kami mayok kami la registration number bangke 17004 bangke registration number vik abang pi bangke Barkha Sarma pu district bangke di Mahasau alang li Charlie pon ke Sikkim Institute pen ke pas aningkan 2020 lasi product pen lapu tirano songo bang na pathai nang so phak lamban appointment ke palong pon lapon chot gali khala pos ke ba kunili tum kupi pos gel papat long li kuki kuda mat hebang ke lage ni ko muteran pele kan nge ga lo lage Supreme Court of India pen se judgment ki bidang apot lo la bangke rakhire versus the High Court of Delhi ko kachidan lo apot lo lage Supreme Court alu ik case number ke civil appeal nos 1133-1135 of 2010 judgment ik lo ladak long ki pupondo ni dum nang duman na paklang ik konto ladak long ki pupondo je advertisement no ko anna post kido khalo so bat ke bonong le Supreme Court long da kachipara itang dulu lapuan so tali Supreme Court long la rakhiri la pen versus the High Court of Delhi one so tali atapre la person na reference yo lo judgment yo lo in the case of Surender Singh and others versus State of Punjab long da dulu la khatak long da ke tok dulu je advertisement long ko an ke say for example advertisement long jong si bank 3 chok lotang ke appointment apor da bank 3 chok ale to pilong di abat ke pilong li lasong na khain law mate impermissible in law mane la ke law long ke la ke allowed musically lo tang ke la ko an klang da ka thienta Supreme Court pen judgment bidang de lakina ka katun kopi ko Supreme Court alam patoi ke pin ben la puson claim mere la pen sima ke hasil me pachu lo ye labang su ko dak tarlip ko nilitum insai pon ko lasik labang su ko dak tarlip si jok lo thima nilitum long lage department RTI chu pen documentary evidence nilitum long iklab la pen chok chi ko ke lo ne rada hong jai lo thegi dak lo lage chok chi ko se ma batun de pulo nilitum de to asi chok chi ko thegi dak ang lo de tarlip si jok lo la si pinapa ni CM sa bangin insai be ki lo de pinama si CM sa ke thanik te nang po la puson na ni inquiry committee tang la puson iseng ko ge nilitum ninji the dam de lage nilitum punang ko delay tactics athe ke dam tangani ta not only soil conservation bolo ke dam tangani ta apisit rakha tenure ke do ho forest department nong ta inquiry committee la puson kapang ni pon do lo sera harak long kapang ni pon hu ta ko bangkon me kang mane kang sai pon do lo mangwan se arpun gi khampet do lo hal so ta bang ka forest tang forest guard tang la pen masterol ko la puson na post do lo sera me har binir ni ta bang sai chikle mi bom ke kang than bu thekam long ni asi nitum puna ko lage inquiry committee ka just delay tactics apor ka prata mansa asi CM ke hajar me alang li hokpet rat thang gaching hon alang li hokpet non enum obitimi akai ko katiku ka son man de lo nitum ma demand so lengi rat ma demand klangik dak lo ke la penison alam lo non rat ke CM ke hai penjeng lo CM ke hai pan alang litum action si chonghong ding lo alang litum jong si rat than cuma tha lo de prabjime action ni lo jong sa lang itum rat pan cuma thaki pede action ni ge ta alang itum link hang lo Dipu rong theang along patumi Iskon Jagannath Temple Karbi long Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen kangpupon Dipu rong theang Iskon atumpen kikim kerangpon Jagannath Temple ingpupon tanglo Jagannath Temple kangpupon jiapan Karbi long Thomas Council CM Tuliram Ronghang apan kachuk hapon atengpen chetong tunsi ingpudun laso jai meglong MLA BDS singing leng lapen Karbi long Autonomous Council EM kachirong PP atum chetong dunsi jai meglong RDP dun anparta laso jai meglong bangsuri isi sose amulugotum chetong dunsi Diphu Iskon Temple amephu lapen chunbang hemphu ingti lapen Omor Singh rong pietum pen pachini Karbi long Autonomous Council kilik kachapate dunji aphan Sarupathar MSC constituency along ta Congress party pen ticket ke hang dun bomamen bang pli kekla tangte komat mat abang phusi Sarupathar constituency pen Congress party ticket ke hang bom
Sarupathar constituency along Congress party pen Karbi long autonomous council kilik kachipate dunjia phan ticket ke hangbom bang pli bang phudo lake EKDC along dunmephu Daniel ingti EKDC along chunbang 17 Sarupathar mandal congress amephu edison terang lapen Sarupathar mandal congress chunbang borsali teron atum hendo Sarupathar MSC constituency angkang pen lapang pliatum si Karbi long autonomous council kiligalong chipate dunjia phan Congress party pen ticket ke hang tode sangse Bota lapang pliang bong pen komat abang phusi Congress party pen ticket kelong jine lake mua porsi ethanpo non elam super fan birtamo itonik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dinamopit puthot birtalong wangthiglo Karbi long hamphangasong dopik sida Karbi lamedamai kapadu alongke dunde athe halabang songma elongke tangka longli det jike pusi Karbi long autonomous council CEM tuliram ronghangpen lamthe arbokpon hamphangasong phan lamthe kar bogobutha Karbi farmers association CEC atumpen diphu methangasa hemalong aru phorni pherangkiamai phapon Kedamtang aruni phai ke thomarni langkung habe auditorium holong Karbi MIL textbook kang pupon amai kapadohun Karbi long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Karbi long hamphangasong atumaphan lameramai alongke chetong dunde athe tangka long lete chike lameramai alongke lo charli asongta roplido bonta bangakhei atumke lo charli asongta isivet Lasi political party atumta Karbi long hamphangasong atuma phanke ferere delu pusi lamthei karbok pana puthak KFA CEC kongchunbang jittimung pen lamboy kipithu Karbi MIL textbook engdeng kepla pen engdeng krisi tom phan kang tualong mon peng do CM sartulam rong hang alangli kaningje puthak nili si ni mate thetheni ni jakang tung lapen kaljukang tung alang li first ni jelo je Karbiang long song atum do an poisa fisikidun poisa ko nama kido kel dakidun sita Karbi lamet malang kidun dip salang litu kedang tang Karbi lamet amai long stame niltum Karbi farmer association masame butung masin tum si dunlo West Karbi yang long Karbi lamet ambe bil same niltum Karbi invitation of pin pen busame niltum Karbi farmer association hin same butung pen niltum gadi chupon si niltum thang si dunlo mon same Facebook long thekrong le da jo pini sar turam rong hang lamet chon hi kun tum han lapen song don han koilo alang li ke koi alang li ke jongnam alang li ke koi mang atumi laso email textbook kang pulong song tum chi tong ne da mat si alang li bang ke arbok thib lo song ma lasi laso ke bok pan long ke nildum team Karbi farmer association man ke ning duglo lasi nili alang li phan kaljugang tung mate team Karbi long phan kaljugang tung ke lalo poisa phikidun komatum lo poisa phikidun poisa ke pathi komalo song atuma mate team Karbi long tum rat hanang tum lam kla chi pithek jima la pen non neli lam long lam kla lang chi pin haijima usnili aju thulo ipon ma blote song atum penan par pini Karbiang long
most corrupted mate poisa ken ki hungnai nona do bom BJP sarkar mate CM Dr. Tulam Rong Hang Keja a party long lo nilipi posi pulo brute laki rata theklongda poisa kwansi ki hungma poisa kwansi ke pathema rat theklongda inut MSC adol maha ke rat chinilo inut MSC ma inut IM kwansi asakuri thema laki rat chinilo bon sita inut MSC ba inut IM gari kevek lak thong ke bak sosial gari chena bondet kona tangkalo akror he machikim lagi kona tangkalo lapen CM sar song aphan poisa ki hung tu aku kipi pini kabiang long loket hek harus ejang tu sakuri ke joy ben long lama nili siam sar mate dim kabiang long hana jingtung pini kabiang long genuinely pen sakuri piloma pini kabiang long poisa ki hung he putung kachekrong tu kontraktor a tumpen percentage pipe pholote payment ha pipe tangte lati lake poisa ki hung khaliloma pini kiduk da tum ong dum kiduk da tum long le pota ave kopi po poisa ki pi move tang da poisa ki hung kilo mating kal biang long tum pini tim kal biang long taman le kal jong tung nai lo non election nang le loposi election related alam ni laju nang kokpo election na ticket kipi election ticket ka hang phan ake joy pen ticket piloma la pen tholang li pulo je kalbiang long political party non ke song to phan pherere lo posipu asi CM ka hai phan dili lam thal piang tung apen ke paching yang tung lalo nil tum song ke claim ke political party to man ke ther dunji political party man ke papre dunji political party to man ke pa bob dunji bilang tum song ke claim bali lasi song tum song lapen political lang bong ke chephere nangji nil da alam thikdam long li sita alang li alam laso alam kan hije bangke nil tum Karbi pharmaceutical hin bang ning duk lo lapen alang li doktor pukchik to peace budi peace and education ai hin alang li doctorate palong dun balke long nak lo pesi nil puji athe la son alang li statement ki pi ke alang li pisahin punil dam dia sini theglong lo lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo koilamati aha waralong se kachilang ahem 10 bedet hospital kimrang pon bomlo nilip arat mate koilamati aratum BJP asorkar wanglu pupen isi thedung kachilar ke theglong lake koilamati sub center pen
upgrade husi non ke 10 bedded hospital ahem kikim kerang hekponong labangso sai theglong si radatum aning karong alam the chethan ponringti athe labangso 10 bedded hospital jongsi dolu lipute tong sekot pen sekachelang damji aphan kejoiwan dopu lapen akehelo an sekachelang damji aphan sidami kejokwan dopu doan aphan akero pilo na tola da koila mati long la mini sub center upgradation along na tong kewang pen nagelang pot la so putak tamina tuma akero pilo la si non ningarong pik lo la bangso sub center da il tum long kim rang pon bom lo la si kim kerang pon anta mesen pensi non klem pon bom la si la bangso along nili tame pinangan ke kacirap dun no nani sang tiki dordi nani pini akinang sot lebar pini kinang sot an bang ke nili kacirap dun mom lo si ladak koilamati laso sub center mini sub center along jitu komiti do komiti atum pen pensini tumlang ora pensi la bangso kam klem pon bom lo si non mat ke tang telang setami la bangso hem patang pon prang pu bosi tikada rahin manta ninje pon la so hem kim nang hukumat abang si mane nangki pipon lo la so hem la bangso scheme la ke central government me sili tumanang pilo la si lada kamaduda chini ne setame eli tomhan ma central government pen aprang ma provision doko athe lada kolamatik area thetan ba joksi la bangso provision dolo ma sili tuma central government pen tuma pilo non la bangso hem kim bom ko anang deng la non klem bom non clean level an si klem bom lang la non long le thok bom lo la long le thok la pena de long tam dat no te mystery to wang po la it ma sidam elo mystery to ma la wang da lo tang te la tung lang song klem pon pon nu jok ni parja pon po matang dete facility mukha bang ke 24 घंटा ta doctor nurse ke dak available ho ladak eli tum ban la tikadar pamu hata eli tuman than lo la si la bangso hem long doctor 24 hours dopo 24 into 7 dopo ladak doctor bang free ba bang po ba dopo lagote nurse bang free bang po ba dopo si ladak eli tum ban oxygen ki pg dim ta dolo la pen la icu room ta do etan non claim pon bom athema keong dung abar sai anke daksi tame longpon pu puta contractor abang penta herang kyang nu ningje pon sub center upgradation to primary health center etu amar central scheme hoy apunar national health mission etu তত্ত্বাবধান কৰি আছে এই তত্ত্বাবধানত আছে আৰু এবছৰ টাইম আছে এবছৰ ভিতৰত আমি কমপ্লিট কৰিবলৈ পুৰা চেষ্টা কৰি আছো বতৰ বিঘিনি অলপমান সমস্যা হৈছে তবুতো আমি সময়ত উলিয়াই দিম বুলি আশাবাদী আৰু কাম বহুত সোনকালে কৰিম আৰু বহুত ভালকে কৰি যাম আমি এতিয়া আপোনাৰ আৰম্ভ হৈছে এটো আমাৰ আৰম্ভ কৰা আজি এক মাহ হৈছে এক মাহত আমাৰ ফাউন্ডেশন লেভেল কমপ্লিট হৈছে আৰু আনাদাৰ 11 মাহৰ ভিতৰত আমি কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি আশাবাদী কেটা বিল্ডিং আছে ইয়াতে এটা আপোনাৰ সেমি আইসিইউ আছে এটা আপোনাৰ ওটি আছে তাৰপিছত মেইন পিএসসি বিল্ডিংটো আছে ইয়াত 20 বেড থাকিব প্লাস আপোনাৰ এটা ডক্টৰ কোৱাৰ্টাৰ আহিছে দুটা নাৰ্স কোৱাৰ্টাৰ আছে টোটাল আপোনাৰ 4টা বিল্ডিং প্লাস আপোনাৰ আইসিইউ ধৰিলে 5টা বিল্ডিং হয় স্কিম নাম কি আপগ্ৰেডেশন অফ সাব সেন্টাৰ টু প্ৰাইমাৰী হেলথ সেন্টাৰ এট কয়লামাটি আন্ডাৰ চকিহলা বিপিএসসি কাউন্সিল নহয় কাউন্সিলৰ কাম নহয় এটো আপুনি কি মিস্ত্ৰীনে নে মই ঠিকাদাৰ মোৰ নামতে কামটো লাগে এইটো স্কিম টোটাল এমাউন্ট কিমান আছে এটো 137 এই বছৰৰ পৰা কমপ্লিট কৰিব পাৰিব এটো আমি আৰু 11 মাহ আমাৰ টাৰ্গেট আছে তাৰ আগতে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি জীবন পৰ 6-7 মাহৰ ভিতৰত শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকি আছে কাম ভালে হৈছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে সব বস্তু ভালে লগাইছো আমি কোনো পিনপ অসুবিধা হোৱাকে কাম কৰা নাই একো অভিযানটো নাই অসুবিধা আমাৰ ইয়াত একো আমি পোৱা নাই অলপ বতৰ বিঘিনিত পাহাৰীয়া থাকিবই আৰু সেইখিনি আমি কম্প্ৰমাইজ কৰি সোনকালে কামটো উলিয়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ নাম পাৰ্থপ্ৰতিম ফুকন ইয়াত কাম কৰা কেইজন থাকে ইয়াত আমাৰ প্ৰায় 20 জন লেবাৰ মিস্ত্ৰী থাকে যেহেতু আজি ঈদৰ বতৰ মানুহখিনি ঘৰলৈ গৈছে 2-4 জন মানুহ কাম কৰি আছে তে বাকি আপোনাৰ আমি আৰু 11 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো হৈ যাব
আৰু এইটো একমাহ ভিতৰতে কোনোবা দিগদাৰ কৰি আছে নেকি নাই নাই আমাক কোনো দিগদাৰী কৰা নাই চবে সহায় কৰিছে ওচৰৰ মানুহে সহায় কৰিছে আমাৰ ইয়াত লোকেল গাঁওবুঢ়া আছে তেখেতে তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে কাম কৰিছে তেওঁ সদায় আহে আমাৰ লগত থাকে কিবা বস্তু অসুবিধা হ'লে কিবা বস্তু নাপালে তেওঁ যোগাৰ কৰি দিয়ে যিহেতু ওচৰত দোকান পোহাৰ নাই তেখেতে বহুত সহায় কৰিছে প্লাছ আমাৰ হস্পিটেলৰ কৰ্তৃপক্ষও বহুত সহায় কৰিছে আমাক ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে সহায় কৰিছে মেইনলি আমাক গাঁওবুঢ়া ইয়াত এনি টাইম আমাক সহায় কৰিছে এনি টাইম তেওঁ থাকে তেখেতে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে বস্তু বাহিনী অনাৰ পৰা লোকেল মানুহ চানুহ গোটাই দিয়াৰ পৰা 2-4জন মানুহ চব তেখেতে আমাক সহায় কৰিছে ধন্যবাদ Lasolong doktor atumahem, nurse atumahem, lapen ICU, arum, oksigen hehui anta, 2RG, pusi, thanpon. Pini Karbi Pram Tambir Take, Lapon si Kangton Iglong, Domi Thakme, Kurwangtu.